Ndabahe ikaze nshuti banywanyi bacu mwebwe mwese muherereye hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini ku migabane y'amakungu ya kure. Mwese tubifurije kugira igitondo kiza, igitondo cy'umugisha. Twongere kandi dusuze cyane abaherereye ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Tugarukanye amakuru akomeye cyane, amakuru tugiye kubagezaho, amakuru ariko adushikira, amakuru akomeye cyane avugwa hano mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ubu rero biravugwa bikomeye cyane, ibintu byaciye ururondogoro hano mu gihugu cacu cy'u Burundi, dore ko hari kuvugwa inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Ku munsi w'ejo nyiricubahiro General Evariste Ndayishimiye, nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, murabizi ko yagiriye uruzinduko rukomeye cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko kandi uyu umuperezida agira uruhare rukomeye cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane rero akomeza kudushikira ubu nonaha nuko ubu nonaha perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ubu ngubu yatewe ubwoba bukomeye cyane ko nataramuka yohereje ingabo zikomeye cyane, abasoda abakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, amafaranga yose yaronkaga azahita ahagarikwa bikomeye cyane na Antoine Felix Tshisekedi. Ubu rero biravugwa yuko amakuru adushikira, perezida w'igihugu cy'u Burundi yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kongera kohereza ingabo z'u Burundi hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaje tubivugeho, turaza no kukubwira ko kandi ubu ngubu perezida w'igihugu cy'u Burundi yagize ubwoba bukomeye cyane mu gihe ingabo ziri kumushirako bitewe n'ingabo ari gukomeza yohereza hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu kandi biravugwa kudeta ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ikomeje gututumba bitewe n'umwuka mubi uri hagati y'abakurukuru, y'abasirikare bakurukuru bibyegera bya perezida General Evariste Ndayishimiye hano muri ntare ya Rushatse hano Igitega. Ibintu ntibyoroshe cyane. Ubu rero amakuru atugeraho nuko perezida Evariste Ndayishimiye yabuze ico yakora. Turaza no kubabwira kandi ku migwano ikomeye cyane iri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko umutwe wa M23 ukomeje kwigarura imijyi itandukanye. Ubu imirwano irakomeye cyane, aho FARDC yagerageje guhangana n'umutwe wa M23 kugira ibe yawirukana hano mu mujyi wa Sake, ariko byayikomereye cyane. Turaza kureba abaguye muri iyi mirwano ngo ni bangahe, amazina yabo ndetse naho bakomoka. Ese ni bandi? Ni abasirikare b'i Burundi. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Munyemereye twabagezaho uko ibintu byifashe vuba na bwangu. Munyemerere amakuru yacu tuyahere ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, dore ko hari kuvugwa amakuru akomeye cyane. General Bunyoni yatawe muri yombi. Rero aho yarafungiwe General Bunyoni havumbuwe telefone zigera kuri 2 zitazwi neza icyo zakoraga, zitazwi neza abazihashyize, dore ko General Bunyoni afunzwe kandi arinzwe cyane. Ubwo rero byabaye amayobera bikomeye cyane mu gihe basangaga izi fone aho yarafungiwe, fone mu by'ukuri zitazwi neza uwo zizanye. Bikaba biri kuvugwa rero ko General Bunyoni ari gukorana n'itsinda cyangwa se groupe y'abantu ikomeye cyane y'abagenerali hano mu gihugu cacu cy'u Burundi, dore ko byakomeje kuvugwa cyane, dore ko byakomeje kuvugwa ko akorana na Prime Niyongabo
hano umusirikare ukomeye cyane hano muri ntare ya Rushatsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricyubahiro General Evaristo Ndayishimiye. Uwo mugambi wateguwe kuva kera cyane nk'uko twakomeje kugenda tubyumva ndetse n'itangazamakuru ryakomeje kugenda aribivugaho, dore kandi ko biri kuvugwa ko General Evaristo Ndayishimiye nubwo akomeza kugenda agirira ingendo zigiye zitandukanye mu buseruko, biravugwa yuko rero hano mu Burundi hari gutegurwa kudeta ikomeye cyane, dore ko hari abakomeje kuvuga ko iyi kudeta ikomeje gufata umwuka uri hejuru, nubwo uyu nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye we abitera utwatsi akavuga ko bitazigera bibaho. Nyamara ku makuru adushikira ubu nona nuko kudeta ubu yateguwe cyane cyane na Generali Bunyoni, nubwo afunzwe afite itsinda bakorana cyane cyane riri hano muri ntare ya Rushatsi, ubwo ni ibiro by'umukuru w'igihugu cyacu cy'i Burundi. Birakaze rero hano mu gihugu cy'i Burundi, dore ko biri kuvuga ko ubu kudeta yateguwe neza cyane, irahirika cyangwa se iratembagaza ubutegetsi bwa General Evaristo Ndayishimiye nyiricubahiro w'igihugu cyacu cy'i Burundi. Ubu birakomeye cyane kuko iyo kudeta ikomeje gufata indi ntera n'undi murego, nubwo General Evaristo Ndayishimiye akomeza kubyamaganira kure. Ku munsi w'ejo rero General Evaristo Ndayishimiye yagiriye uruzinduko rukomeye cyane hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abonana na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi, bagiranye ibiganiro bikomeye cyane rero uburyo bakwirukana uyu mutwe wa M23, kandi General Evaristo Ndayishimiye mu by'ukuri biragaragara ko akomeza kugira ukuboko kurekure hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru rero akomeza kudushikira nuko Antoine Felix Tshisekedi yabwije uyu muperezida w'u Burundi ukuri, amubwira ko nadashyira imbaraga mu bikorwa bya gisirikare biraha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birarangira umushahara w'abasirikare ugera ku $5,000 by'amadolari byahabwaga buri musirikare ibikuweho, ndetse bagataha mu gihugu cyabo vuba na bwangu niba atemera gukurikiza amategeko n'amabwiriza Antoine Felix Tshisekedi yashyiraho. Ubu rero bikaba biri kuvugwa ko ubu ngubu aba perezida mu by'ukuri batari kumvikana nubwo bahuye, kandi mu by'ukuri iyo bari imbere ya rubanda berekana amenyo cyangwa se baseka, ariko hagati yabo ku makuru adushikira nuko bitifashe neza hagati y'aba bakuru b'ibihugu bibiri, haba icya Repubulika y'u Burundi ndetse n'icya Repubulika ya Kongo, dore ko ibintu bikomeje kuba byakomera muri iki gihugu kubwo ubwumvikane buke, intsinzwi ikomeye cyane ya FARDC nk'igisirikare cy'igihugu, dore ko uyu mutwe M23 ukomeje kubaka ubushobozi bukomeye cyane. Murabizi ko uyu mutwe umaze iminsi myinshi warigaruye umujyi wa Sake. Ubu ngubu umujyi wa Sake uri gukontororwa n'ingabo za M23 mu bintu bikomeye cyane, mu rugamba rukomeye cyane rwarwanywe hano kugeza ubwo FARDC, SADC, Wazalendo ndetse n'abandi na nyatura nka FDLR bayamanitse bagasubira inyuma byihuse. Kandi amakuru atugeraho nuko hari abasirikare b'abacanshuro bagera kuri 2 bakomeje gutakaza ubuzima muri iyi mirwano ihanganishijemo umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ku makuru rero akomeza kugenda atugeraho nuko ubu ngubu hiriwe imirwano ikomeye cyane, abacanshuro b'abazungu bagera kuri 2
baguye muri iyi mirwano yabaye uyu munsi yarihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta. SADC yo yabyutse inagwaho ibisasu n'uyu mutwe wa M23 igihe icyo ari cyo cyose yageragezaga kuba yakwinjira hano mu mujyi wa Sake. Ubu noneho tuvugana nuko ubu mujyi wa Sake ijana ku rindi uri gukontororwa n'umutwe wa M23, kandi amakuru atugeraho nuko ubu ngubu hari abasirikare ba hano i Burundi bamajije kugwa muri iyi mirwano, dore ko habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'uyu mutwe cyangwa se intare za Sarambwe nk'uko benshi bakomeza kugenda bita uyu mutwe, bitewe n'ibigwi ukomeza kugenda werekana hano mu burasirazuba bwa Kongo. Munyemerere kandi turebe ku ibaruwa cyangwa se yandikiye abasirikare ba M23 Patrick Muyaya uvugira leta ya Kinshasa, yanditse ibaruwa ikomeye cyane bivugwa ko yavuye no kwa Antoine Felix Tshisekedi yihanangiriza ndetse akiyama intare za Sarambwe, avuga ko nubwo zikomeje kugenda zigarura iyi mijyi haba Sake ndetse na Goma bitazabagwa amahoro, dore ko uyu Patrick Muyaya yatunzwe urutoki hano mu mujyi wa Goma bikomeye cyane, asa naho aha gasopo izi ngabo za M23. Ibintu byakomeje kugorana cyane kubera ko izi ngabo mu by'ukuri zivuga ko zirwanira ubwigenge, kwishyira ukwizana kw'abakongomani, guhabwa agaciro nk'abandi bose, kwirinda cyangwa se kurwanya n'ingengabitekerezo ya jenoside iri hariya muri Kongo ikomeje kugenda itutumba. Rero uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda ugaragaza ukuri aho guherereye, kandi ugakomeza kugaragaza ko hari abahohoterwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo nk'uyu mutwe w'intare za Sarambwe wiyemeza kuba wasapotinga abakomeje gufatwa nabi na leta yabo, ndetse n'abakomeje gukandamizwa bazizwa ubusa hano muri leta ya Kinshasa cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje gukara ndetse n'ingengabitekerezo ikomeje kwiyongera hano mu buseruko bw'iki gihugu cya Kongo, aho ibintu bitoroshye cyane, dore ko amakuru yandi abyutse adushikira nuko ubu ngubu biri gutangazwa bikomeye cyane yuko M23 ishobora kuba yabonye izindi nkunga zikomeye cyane, nubwo hatatangajwe ibyo bihugu bigiye kwifatanya n'umutwe wa M23. Ku makuru yandi akomeza kutugeraho, uyu mutwe wa M23 ukomeje gufunga imihanda igiye itandukanye bitewe n'uburakari bukomeje kongererwa izi ntare za Sarambwe, bitewe rero n'igisirikare cya FARDC kuko ngo gikomeje kuba cyahohotera abaturage nk'uko biri gukomeza kugenda bitangazwa hirya no hino. Ubu rero biravugwa yuko tayari igisirikare cya FARDC cyacitse intege zikomeye cyane, kuko abaturage bakomeza kugenda babihamiriza, kuko baravuga ko yaba ari nka mbere ibintu byaba bikomeye cyane, kandi kuko ngiyi intambara izabyara ikintu gikomeye cyane, dore ko hari n'abashinja umutwe wa M23 kuba ushaka ikintu gikomeye cyane, kuba wakwishyira ukizana abakongomani bose bafatwa nyine nk'abakongomani nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Nshuti ibanywanyi bacu, mukomeze kugubwa neza aho muri hirya no hino, haba abaherereye mu karere k'ibiyaga binini, abaherereye mu migabane y'amakungu ya kure, ndetse n'abaherereye
ahandi hose ku isi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubashitsaho bya misi yose. Ubu rero icyo tubasaba ni kimwe gusa, ni ugukanda munsi ya video hano handitse ijambo sabone cyangwa se subscribe, tukajya twibanira 5 kuri 5. Ciao ciao.